Buongiorno, nalazimo se u najlepšoj dolini Toskane, Val d'Orcia, odnosno dolina reke Orčije koja se od 2003. godine nalazi pod zaštitom UNESCO. Kao i brojni gradovi koji se nalaze u okviru ove doline i grad Pijenca koji se nalazi u srcu ove doline i koji nudi poglede ka ovoj dolini. Vinogradarstvo, odnosno proizvodnja vina, proizvodnja kvalitetnog maslinovog ulja, sve to se nalazi u ovoj dolini u okviru brojnih srednjovekovnih borgova, nekadašnjih vlastelinskih imanja koja su danas pretvorena redom u agriturizmo objekte koji služe turistima, koji dolaze da degustiraju slavno vino Nobile di Montepulciano i naravno organsko maslinovo ulje, koji to kupuju i od toga stanovništvo ove doline mahom i živi. Dolina ima niz specifičnosti, najlepši krajolici Toskane upravo su rezervisani za ovu dolinu, ulice sa čempresima, jednim od simbola Toskane, polja prekrivena bulkama, polja prekrivena suncokretom, sve se to nalazi upravo u ovoj dolini. Dolini Val d'Orcia, koja je sastavni deo programa La Vita è Bella.